Angkatan bersenjata Rusia diketahui kerap menggunakan bom FAB-3000-nya dalam menyerang posisi tentara Ukraina, seperti rekaman yang kembali beredar di Telegram pada Minggu, 14 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, FAB-3000 dengan UMPC diluncurkan pesawat Su-34 dan menghancurkan posisi tentara Ukraina. FAB-3000 UMPK adalah bom udara seberat 3 ton dengan 1,2 ton diantaranya adalah hulu ledak. Ini merupakan bom konvensional terberat yang dimiliki Rusia. Pada Februari 2024, Menteri Pertahanan Rusia saat itu, Sergei Shoigu mengakui pihaknya telah memulai lagi produksi FAB-3000 UMPK. Produksi bom ini sudah dilakukan sejak Januari 2024. ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели, долговременные сооружения, также углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считать. Сложно представить такую цель, которая бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.